gwakwa nwithirite wina ugoro bubwega na ingukugwata geni ndene ya mubango juju jwamenya watho mubango jira jwithira jugikwijira antuko cionthe tiara misi na jane twithira tugigutariria na gukuritana mantu jegi watho uri na kiuria kiriba utwe gukurukira namba SMS nyakibugo 321 magita jara maingi mwana kanenya mtu mugima ethirwa akigwato Kenya batithira bakimenya ni matagaria jari kubakethwa bakijukia kenda mwana ojo kana mtu ojo ethirwa akiona kioto na ura ukethwa agituritana ntuko ya narwa ne wakili Linda Kiome na no withirwa agitutariria mantu kathomba ajegi watho gukurukira namba SMS inyakibugo 321 uri na thina ta eje mbugo utamenyire uria ukethwa ukiona kioto gyaku obisine cha wakili Linda akethwa agikuthingatiria kesi yaku mwankatigire ugo ukuthwa ukiona kioto gyaku jojo jori mubango jwa mbere turindene ya Go TV amukira nkatho cha mwanya feel welcome, feel at home. Kakugwato geni ndina mubango jojo amenya watho wakili ibwega sana Maureen tukethie ugitumenyithagia Nairobi si cha kwire ibwega sana mutegeri mbita Linda Kiome withera ndi wakili na ofisi yekwa area offices cha Kenya Commercial Bank first floor na ofisi yekwa itawa Charles Kariuki and Kiome Associates Advocates. Wakili thaire twethira tukiariria mantu jegie ugwatani bwa Kenya ukuigwa mwana kugwato Kenya kana kinya mtu mugima mbuga kwithukirwa na antu mwanka gwatwika gitendo kiu kwithwa gikarika thaire tukwariria kugwato Kenya ni mbio yongwa gisheria kugwata Kenya mutegeri ni mtu ungi kwenda kwithirwa agikuona kimwiri na kisiri na atena watho kana atena yani utetikanirite na mantu jau na kugwatwa Kenya ni kuonania mtu nago gukurukira ndene mwiri jwaku utemwete rutha either ki mtu munene kana mwana munyi na thairia ikarika taririre ethirwa rigikarika ni kwithairwa kukiringana na miaka mbuge igitarira kesi ethirwa ikigitwa gwatwika kethira imuturi na miaka eje mbuga kethirwa akiona kibungo giki kethira mwana ujo kuringana na sheria kambuge mbere ma kugwata mwana mwana ni mtu tekinyithitie miaka 18 kugwata mwana Kenya ko ikura tweta statutory rape na itherwe defilement na mwana atethiritwe ena gisheria omba gwitikiria gutuma ndugu cha kiwendo na mtu bas atiomba gwitikiria gutuma ndugu cha kiwendo na mtu bora akiatikinyithitie miaka ira tugani adult miaka 18 so hiyo ndio itawa defilement kana statutory rape now rape nayo ya antu baba nene ya mtu kinyithitie miaka 18 nayo ni mwanya ni otugwita rape kugwata mtu Kiainya kethiri mwana ni kwinyangwa kiwendo bas ibwega inkona kimiri nugo kiere wabwega sana so kwina maitajairi mwana munyi kwinyangwa kiwendo mtu munene kugwatwa Kiainya na Maureen kambuge mbere kinyambere twetage sentencing ya rirega mbare thiriri kuthira tuonete Kenya muno kuru kana na ana na kinya ntuku ici tukona twana tunini twatwiji tukigwatwa Kiainya kana twitumirwa na njira irete bui so ana muno kinya bagikura ibabwirete kwithwa bakimenyithagwa njira iria babwirete igwitira gicio ikenda batekeje igutumirwa na njira nthuku now skuru iria ana beto bathomaira ibabwirete ikumenyithia ana beto ora babwirete igukara ki society ikenda batekeje igutumirwa na njira iu for example Maureen mwana utete skuru mbuga na maguru rukiri
atibete gwetana kiundu ari wenka nonto na ajukirwe opportunity na mtu akamutumira na njira ire tibwirite tinya mwana munyi akikinya muntu munene ana ibabwirite gwitana wethera imatha jara jarukire kana mathaja ogoro baanite bageta beba baingi ikenda in case kokethera kwina gintu bomba igwikaria bebongwa number 2 ituga kwina guntu mwana omba igwita kumbo gwikira kwe njira ya gutumirwa na mantu jatebui mwana mwari gwita nyomba ina antu arume na imwana na ari wenka na gukaraniria na antu jabau para bombo mujukiri advantage nonto rikana Maureen ana baraba inge batumairwa na njira ire tebuini antu baraba baije either atori bao kana kinya antu bao ba family antu banja ko wana ibabwirite igwikaria kana kwirwa njira ira babwirite igwikaria nacio batekeje igochekera njira ene cia gutumirwa tuga prevention is better than cure so ana babwirite igwitanwa maskuru na makanisene na inyanja to ya chiari itubwirite kujokia opportunity ya gwitana ana betu urababwirite gukarana njira ire ya bakaikaria bebongwa number 3 ugategera ana betu jara maingi ana inyana bare kinya batikithitie igitaria kwithira ari muntu munene ibo jitonyithia ki mantu ja tibui mantu ja nchobi mantu ja mira kinya be skuru na ni mantu ja inyejo I bomba kujukirwa advantage betu mere into bimwe ja biria nonto ni irabune bethara betete bakaji expose bebongwa ke antu bara bombo bajukiri advantage so kinya mbere tweta kumenya mtu wako tumirwa na njira tibui ni atatu komba igwikia mantu jaja keborisi mbere buru twe achiari na twe antu banene itubirite ochuria ni atatu ga protect ana betu batikeji gutonyo ugwatine bumwe jabo na ikubaitana nonto bebongo batemenya na kubonia life experiences jama skuri babwirite kuretairwa mentors bakobonia uri antu bakara kuma be wana bunyi bagaitia baka adolescents na kuma bagaitia baka antu banene now ukamboria na ndi baraba gwatawa ana banini baraba gwatawa na batumirwa na njira tebui ukaigwa antu murume akwithirwa akinyangia mwana kiwendo kuri na runguru wa miaka 5 no wi mwana munyi tinya runguru wa miaka 5 aki runguru wa miaka 18 owi mwana na tumbo igotithia decision ya kuthithia mantu jamwe jao so owi nyawe mwana so kuma mwaka 18 kwinama oriki ko realize mwana agutonyithwa mantune jajau kana agutumirwa kwa njira ire tibui mantune ja kiwendo kintu kia mbere buru orira mantu jara jamenyekanire mantu jara ije ko police ja reportwe na mwana u ombe ikugiwa sibitari ikenda ataalamu ba sibitari bomba kujukia hatua ya kujukia ushahidi evidence ira endene mwiri jo mwana u ikenda jomba igotumirwa kotini kira tuona makina thina ana banini kwiba mabati omba kuga kwi gintu gya karika ukona mwana ku withdraw ukona mwana atikwenda kwaria na bangi mwana na mbiriri kwajwa na ndiwe muciari ugachuria ina makosa jari but unfortunately by the time muciari eje ku realize kwina gintu kirakarikire mwana ushahidi bura bwendene mwana uju kana evidence sometimes ikorokerie mathaa 72 ushahidi bura bweta bwithira sasawa na ndio ka realize egito orari okuruka no umuntu orotumire mwana uju kwa Kiainya na kumuthulumu njira ya mapenzi
akethera akiona akanya ga gwita na kugitira bangi na ate kujukirwa mashtaka nonto ushahidi buthirire so inya nonto tukwaria na ana betu itugerie kubonia mwana ombe kwithira na thina nere muciari ate kwitha ikienda ombe igutethwa gintu ja kiu gikejo mukarikira now okeja ku realize we muciari kana we muturi kana we guardian o mwana akuthithirwa mantu jatevui na kujukirwa atua mantu joja kajukirwa atua na njira ya haraka mwana watebwirete ikwiria o uria kari abwirete gwikwa kwa police mantu joja kathitangwa ke police na oreo mwana uwa gaikwa sibitari kiri ataalamu ikienda ushahidi buria bumbiki kwitha bwendene we mwirini jwawe jojo kwa ni ataalamu na jo preserve ikienda ushahidi bomba igwitwa kotini kenda nande kuma ushahidi bwariki kujukwa police nabo bakambira investigations ciao nonto lazima police bathithie ushahidi investigations bajukie mantu jara jonde jario na ushahidi bwa mwana nabo mtongi ore akwora ombe kwithira shudiete mantu jajao na mantu jo na joja kaikwa kwa police chakarugurwa mashtaka chakachukirwa mantu ja sheria kuringana na mashtaka jara ombe ikurugurirwa negamba regekwa kotini so kuona Maureen jara maingi turano ntuwa gwaka evidence ushahidi bure ibuthirire mwana neririe kana ntuko mathaa 72 jago kuruka mbere hatue tajukwa ukona nandi na mawije mwana ona atenderwe mantu jatibui imuntungania lakini kinyaje ta kotini nonto ushahidi bure ibuthirire mwege ukoria ni ata muntu uri arekurwa ni ata kote kuga gutina ushahidi so turiaja kwira na uma tukaithe ni mantu jano nto already chakarikire gutigucoka nyuma ijakarikire ingwetikia lindo ukethirwa ugitumenyithia tugicokera nyuma ya kagita gati kuraja mbuga niki ugwatani bubu ya Kenya kana rape ithairwa ikijukirwa na njira ya urito kana ire crime nene ndene ya nthigurune ya Kenya ugeta kuraja itucokerete na rwaria ruru ndene ya mubango juju amenya watho ni Wero TV. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. You can then switch on to any STV or Pang channel and wait for 5 minutes for channels activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes. Kreja tukubanganiretio tukubanaru akirinte toche weru. Mathakarua kuriunga miru na tharakanithi na kugazimio egatara muruiri umwe kiri bathatu bara barungio gavana na kiama kiu terecha tharakanithi. Munini wa Rais William Ruto kuoria muruiri wa kiama kia Azimio kuonanira maratasi Jaeja University akiuga ari na nkanja kwethirwa ari na degree. Akiama ba UDA tharakanithi kuriunga marantu kwemwe nyuma ya ndiunga ya Azimio na kumenyeria utongeri bwa Uhuru Kenyatta. Na bwaruiri ba Rais gwika mawira nekire mugongo jwa miru tanjira ya kubagambia mbere ya kigwirano kia mweri jwenana. Gwatanira na uninti nyari kinyo wana chiaringa themwe na nusu. Olive Health and Nutrition Clinic ina machokeja mwabatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugea mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kadhumba. Tuina
Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na tauni inge kathumba Kenya yonthe. Niontu mamantu nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition iriere ya Queen Agwe kana tulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Betagwa Kathuri Murungi inkuboromba Meru wondigire kura chia seneta wa Meru nikenda mpumba kuma nara senate ndeta mbesi nyingi mono mashinani mbese iria igatumirwa kukiria Meru na gwitiria Meru kuma rere enanga karia mbese iburu nonto eu ne nguge ya seneta kuhakikisha mbese iri kuja Meru si gwitira Meru nguge gachiomia nchoke mponde sheria nyingi sana iria gusikana na manto za devolution nikenda na sheria itumirwa ni gavana wetu omba gukira na cia Meru na nda seneta wa Meru nkomba kuleta mbesi nyingi kuma na kwa national government komba gukaria mbesi kabisa na nkomba kinya gutunga sheria ile igateithia gavana kuthondeka ngui chonde cia Meru ile ikwenda. Eje ni Wero TV. Ngoko watogeni oringi ndene mubango jojo amenya watho na jane otwetha tugikuritana na gugutariria mantu jegie watho ni mbio yongwa ethiritwe igikurumira kiri mantu jegie sheria wakili Linda Kiome ari aja kenda ethirwa gituritana mantu nkuruki no uguru bwana arua turi ariria ugwatani bwa Kenya na kinyana urabethero bakenya ngwa kiwendo mantu jaja jethero jagikarikatia wakili Linda kwethwa gituritana uria ana babatere kuritana kuma bare baba nini na kinya uria antu batere kuithania mantu jaja ngakugwata ugeni tanambe na kuthokeranire na bautwe gukurukira namba SMS nyakibugo 321 wakili Linda mbere atweta break netukwithiritwe tukiaririria unyangia bubwa kiwendo ende mtu akethirwa agichuria ni kwithara kuri na maiti jangi ende nikitiaririria rape na we kwenyangia na kiwendo bugaritherwa rikijukirwa na njira urito gisheria Morino ugategera tiariri irithera rina urito kinya nonto iritonya ira muno mwiri jwa mwana na kinya mathuganio jawe ukona mwana arikirie gutumirwa na njira iretibu ikiwendo na atonya wa mathuganio ja mathuku nomba ikwithira kiwithudro skuru ati kwararinya nantu no inyagwatwo imirimo na inyai agwatwe nyane uo au no inyagwatwe ne uo au so riri ni ripatere na rijukairwa rigintu kikirito muno nonto bwa kwithira iri utonyanirana mantu ja mwiri muno ja muntu na imantu ja bwirite kwithira je yani mantu je very private so ni bwega kwithirwa kinya ana beto bakirwa bethera ni ana banthaka bakielimishwa bakionaua mantu ja izeinya muno na imantu ja manene muno na imantu batibwirite kwithira bakechikuru kana bake yani bakechitumaira na njira nthuku ikienda batikeji gutonya ke mantu jara batibwirite gwitira for example jora tugire ana bare ibaitanoi na ndi tugachuria tuku thomithia ana bare ana beto banthaka nabo ndi mami onthaka na nthakere kwa nti kwendete onyera mantu jatibui oni nkona kwina bata muno tugitana ari mantu ne jaja kinya nthaka nacio chigaitanwa na chikirawa mantu ja marito muno mantu ja jombo kwenyangiria maisha jaku na kinyoke ethira mbuga Kautonyerage temptation nubateri kwithira wina self control ukamenya wathithia kitendo fulani maisha jaku ja kuthuka na ti maisha jaku aki rikana ugo mwana kwake jotonya njera kinya maisha jaku jatita bwega uga affect the entire family na mantu jatithira jakita bwega so imantu ja marito na imantu ja ku affect personality ya mtu na imantu ja ku affect ana na mwana uo tiraga kura bwega no tutumbe gwita mantu jau ndene nkoro we na
mathoganione jawe so imanto ja marito na jabwirite na jajukairwa thirikari nikio nontu wona jara maingi jai magamba jara jathikairwa kinya mwana akiariku atikezi kwa intimidated ni antu bangi barabe kotini kukethwa thaira bweta kotini antu bau bangi bamuingi bati thero be kotini ikenda mwana ujo ethra comfortable wita ushahidi burabo kamutetheria na njirire bwirite giceria na wakili mono twethara tukigwa mwana ntumurume wa miaka 20 kana miaka 60 mbuga kwethwa akigwata mwana Kiainya kana kwe gukethwa miaka iri kugwatana Kiainya niwe ikinyete mbuga 20 years and above akukejirira na ndiaja wigagwa mbuga ana baba bari rungurwa miaka 18 kinya bo bakwethirwa bakigwatanirwo Kiainya au kana kiwendo au ambuge mutegeri mwana wina below 18 years atena concept ile sheria ya kuweza na yani ya gwetikiria kuona na kimwire na mtu ungi wethera i mwana omwari kana mwana onthaka bonde sheria iri batreat o umwe so na imbiga wororo mono kuona ana baire be below 18 years muthaka agikua kana mwana oro onthaka agikua kotini na mwana omwari agatigwa akanwe were victim na ukeja oborie bo baire ni antu barari na betikaniretie mantu betikaniretie teka kuwo gwati Kiainya katikati ye mwana onthaka na mwana omwari so lakini sheria otena oyugite mantu jeje ja karika mwana onthaka no obwirite kujukirwe tagaria bai bara tweta children in need of protection of the law kana baraba bwirete kulindo ige sheria nontu bo baire abo urete iba kuthithia mantu batebwete kwitha bethithia batena uhuru ge sheria kuthithia mantu jaraba kuthithia so obo baire o babwirete kujuko na bagaikwa koti ira ciana na ure koti ciana ciuga na baba bwirite gwikwa antu ara bakaegwa mutaratara jura babwirite gukara te mwana omwe ingirongi atigwa ome nontu it is unfair na utena sheria yugite mwana omwe ajo kiongi atigwe you see so kuringana na sheria number 1 tumenye anabara batena watho ke sheria bakugwitikaniria okuthithia mantu ja wendo number 2 utena sheria yugite mwana muthaka ingirwe na mwana omwari no na ndi we victim no keja gwita ushahidi akiuga na agwatirwe tinga aria kwina ushahidi bo burito bakuonania kweli omwe wao ti lazima ethre mwari omwe wao ateretikiritie no nto igukareka u kwethura mbuga i barabarene batirimana kwina kaundu yes okaigwa mwana naragwatirwe bonde ni ana bo baire indi omwe narugambu nararomba ndekia nararomba njoni bontethie ngucha wichira tamburangi narare na nkunyo njara na uthio o ni umba kumenya boni ushahidi bomwe butethairia police na court kumenya kweli kethira antu bai bare amwe kana getha kuwa inyereti ongi so nande joja jokairwo jeja mwanya nontu nande hau kwina muntu wete ongi Kiainya sasawa nande joja kajukirwo je mantu ja mwanya muno nya kethira nyoro ongi mwana thaire antu baire barindene ya ngurano ende no kuigwa mbuga mwekuru akiuga my husband utuko na arangwatire Kiainya kana inya antu murume akaigwa mwekuru kwa iturathithirie mantu jaja nte gwitikiria na kuringana nawe mbuga na aramugwatire Kiainya ni kwithaira kuri na gintu takikindene ngurano mbuga inya uria bwita kiri koti na umwe ikoonekana mtumurume ni aragwatire mwekuru we Kiainya or something of that sort mutegeri mantu jo ijakarika wega sana ijantu jakarika tena arwate rojo te ao Kiainya kuma igita imantu jakarikite ni mantu jareretwe mijadala ke TV na radio stations na nyama kanisa na ge seminars na imantu jariona teka jetete kuthira naro no tukajariria narwa lakini twita marital rape kugwatwa Kiainya inde wende nendwa
antu bara baingi bauga uteu muntu ambaye kugwatwa kiinya ndene ndoa no ntu already ria buguranire no nenkere mukoroku kana mwekoroku rutha rwa gutumira mwiri jwaku uria kwenda kujutumira rukire fasta na ogoro lakini kia muhimu ni ati nyokethera no gurina no gurene sawa ilazima bwethere bugitikana area mantu ziraja kuthithika ndene ndoa sawa na menya mantu ja wendo iwendo bwiko buri ori roko inyeria muntu ungi uti wendo burio na butumbi gwitwa wendo lakini thenere irio mori na mutegeri thenere inenerio ni ati igitarira mujadala jo ikirogie parliament jo ko amend sheria Sexual Offences Act kuongera marital rape kana ugwati wakinya ndene ngurano exactly wakinya ndene ngurano na no ntwe kuro bara bari parliament gitari upataingei anto bara bari kuni anto arume iko areganero na mantu za gutonyithia clause yeu ndene sheria chietu ikienda kwithera kwina marital rape kana kugwatwa kiinya ndene ngurano na mutegeri inya kethira mantu jo jario zatekiri ndene sheria no tena ojari na no monka ntukwira parliament ikamend sheria chetu yuge kwina marital rape na jongero ndene sheria then ekoro bakenderea na mbere kuinyirwa na kinya arume bamwe ibainya yerwa ni uria kibakira ikwaria lakini mantu jario tukirikiria sentence miaka engana sentence ni difaga whether ni defilement but defilement kana ni rape kwamberia miaka 5 witia to life imprisonment au ni obataraira na kwithirwa court ni ejawa discretion ya either kunenganira sentence kuringana na itendo kira kithithitu nibega sana wakili ingwetikia antu baba ingi bakwithirwa bakithoma mantu ja maingi agwatwika mwana waku mbuga nethiritwe agikurukira gintu ta giki ukethirwa ukimenya ukambiriria ku kana kintu ta giki utimenya ure uturo bwithara bugita ikethwa kikarika ni ukumenya wakinya kirio bicine cha wakili Linda Kiome na akethirwa akikwendereithiria mwanka mwana waku akethirwa akiona kioto nkatho cha mwanya no tuba kugwatana na bautwe ndene ya mubango juju amenya watho ngakwendera kagita gakega beta MAUREEN Kinya.